Nā kararu nui te pūtea a te kāwanatanga i ngā rū whenua e rua i o tautahi me Hapani. Kua tīmata te kāwanatanga ki te ranga hauake he hara ētahi rongoā mo te whakapakari anō i o tautahi me te ohanga o tēnei whenua. Engari e pū ratarata ana te kite atu he utu nui kei te haere ake. I te wā e tangi hohotu ana a Aotearoa, kai te pi kau tonu a Hapani i ona ake mamai. This community, more than any other in the world, can appreciate the full horror of what is unfolding in Japan. Our thoughts and prayers are with them too. I tere a Hapani ki te tuku āwhina mai kia o tautahi i tōna wā o hotata. I tere hoki a Aotearoa ki te whakahoki i taua āroha. Heoi mō ngā kāinga e rua he huarahiroa kai te haramai, kia whakapakari anō te ao ohanga. From an international perspective, credit observers are looking very carefully at New Zealand. Ko te matapai a te kāwanatanga i nānahi, ka te kau piriona tāra te pire mō ngā rū kua pā ki o tautahi. Ko te pātaia ka taka mai te pūtea i hea. Yeah, we're going to borrow the money. We will still be looking at shifting government spending around. E toru rau piriona tāra ia wiki te rahi o te pūtea e tono kē ana e tēnei kāwanatanga mai i ngā pēke o tā wāhi. Ko Hapani tētahi o ngā whenua tino kaha ki te tuku pūtea taurewa mai ki Aotearoa. Ina i roto i ngā parekura o enei whenua e rua, me pēhea te haere whakamua a tētahi mai i tētahi. Japanese earthquake was a major event, and certainly it's going to have a huge impact on the third biggest economy in the world. Mai roto i ngā haukerekere o te parekura, kaore he kore ka tāia te haere whakamua, i roto i ngā rā, i ngā marama kai te heke. Jasmine Pearson, Te Karere.